Hacı Şerife Farkini. Beli. Hacı Şerife Farkini tiştê dibe bi zêr û zember dibêjî lê yanî bi rastî zîka tam cîdî gotine çîrokê û gotine estranê tê ana ji me re kîja çîrokê estran tê dibêjî. Ez ê mîsala Avdalê Zeynê li ser korbûna wî ez ê îştera bibêjim. Ji destpêkê heta dawî. Dawî ji dest serî hetanê ku xelas dibe. El Farqînê dimînim. Lakin min bala Xwedayê Amedê şehrekî mezin e. Li wê derê birakî min têda hebû navê wî Ehmed bû. Ehmedê petrolcî jê ra dibêjin. Bi nav û deng bû. Dengê wî li dunyayê bela bibû. Rojkê em rastî hev û dinêka hatin li ser ziyaretekî. Me hev û dinêka nas kir, me ji hev û dinêka hes kir. Gava ku me ji hev û dinêka hes kir, rojekî cumartesî bû min berê Xweda Amedê li Dicle Feratê ez rûniştî bûm tesadif ew jî li wê derê bû. Ji me ra gokî got Hacı Şerîf got hinekî dîlokê tê pir kevin hene. Min got wele dîloka min ê kevnê ku xweş her însan jê fam bike Avdalê Zeynê li ser korbûna wî gelek dengbêj dibêjin hema bala millê ye bi zêr û bi zeber ji hev û dinêka naqetînin. Qismekî quling pêva datînin, qismekî bi awakî dinêka dibêjin, lakîn ez ê li koka wî derxim peyasê Avdalê Zeynê Wê saeta tefaş bi Hacı Şerîf. ji kur bû. Avdalê Zeynê bi çi newayî ewiha bû şair, bû dengbêjê dunyayê. Dibê Avdalê Zeynê bi zaroktiya xwe gava ku piçûçik bû li ber berxika bû. Li ber berxika bû li wê derê du taxê heye dibêjin du taxê li wê derê gundekî heye Cemalvêrdîn e. Li wî gundî de ew diya xwe yaşamıştı. Gava ku li wî gundî li ber berxika bû dibê nêzîkê nîvro bû germekî xweş bû û hema serê Xwedanî evî germî lê xiz di xewda çû. Gava ku di xewda çû di xewa xwe da dîkî cengekî garis kete qirrika wî. Jêra hêbetekî mezin çêbîye rabû berxekê xwehelanî berê Xweda malê ji diya xwe ra got godayê min îro xewnekî pir ecêb dîtiye gelo em vê xewna xweşkî ra bibêjin. Diya wê rabû got law wele em muhteber Seydayê gund e got em ê ji Seyda ra bibêjin kara Seyda çi tabîr lê dixe. Gava ku diya wê çû Seyda ra got wele kurê min xewnekî dîtiye Seyda serê xwe bilind kir û li diya wî mêze kiriye. Got li ser niyeta Hezretê Yûsif be xewna wî bibêje ka ala xewna wî çi ye. Gava ku wisa dibêje dibê kurê min di xewda cengekî garis kete qirrika wî. Gava ku cengekî garis kete qirrika wî Seyda gotî ji diya wê ra got yan ew ê kurê te bibe alimekî pir mezin yan ew ê bibe şairekî pir mezin. İşte Xwedayê Teala wisa kir kî bû şair ku evî zimanê me yê dayî kê ku ji bîrvan nebe. Gel zeman get zeman têda derbas bû dibê hetanê Avdalê Zeynê bû dengbêjê Têlî Sürmelî Mehmed Paşa. Gava ku ji xozanê fetirî ku Sürmelî Mehmed Paşa rehmet kir Rabbil Alemîn jî ava reş bi ser çavê wî de anî. Gava ku ser çavê de ava reş anî pir gunê xwe bixwe anî. Gava ku gunê xwe bixwe anî îja ewha li gundiya mêze kir gundî jî berê welatê Serhedê quling hebûne. Quling jî qêrîna wan menşûr bûye. Di gunda qulingekî per û bask û qanatê wî şikestiye anîne cem Avdal got bile Avdal sebra xwe pê bîne. Gava ku danîne cem Avdal serbera xwe pê bîne Avdal wiha li quling mêze kir got qulingo tu hatî ji beriyê ji beristanê gelo hevalê tekanî. Got wele hevalê min berê xwe dane germê germistanê em nizanim ew ê çawa ebûra min bibe li welatê Serhedê her şeşmeyê zivistanê.
عبدال گو قلنگو تو قلنگ کی بحال خدا دگری از عبدال زینب بوم دنگ بیجی تیلی سرملی محمد پاشا بوم اجی چومه غوزانه فتلیم ای سال 7 ساله چاوه میجی کور بیه از کتمه وی حال هانه عبدال گو قلنگو بنیره سری سیپان خلات گاز بگازه دبني دا بحره دكيلك دا خلات وعال جوازه كسكي خداني خيرات تنه دسي منو في حيواني بقله بابي سر جنبلقية معازه جويدري من راكه بابي جسر مرقده حضرتي ويسو قراني دا سبراكي پیغمبره مجور راكه بابي عرض بغداي سر مرقده شيخ عبد القادر جيلانيه سرتاجي كل اوليابيه بده پیشی اولیاء هر جن پیغمبر و رجای بیجه پیغمبر را بیجه رب العالمین را دعا بکه چاوی عبدال ساق که پری قلن بجبرینه گاوا کوسا گوتیا رب العالمین دعاوی قبول کردوی گاوی دا گو خوشی خزر راب لسکه بلسینه دخوی دا دستی خود سر چاوی عبدال پری قلن بگرینه بیجه عبدال رابش خوی شیار به گاور کو عبدال خوی شیار و چاوی خوه کریه بالا خدای دری و کلک و پنجره لگرتیه گوشیل رابه چلی ویخم خونک دیه جنکه جی سوال کر گو عبدال بیجه گلو خونات چیه گو قیزا بی بابا قید دو و لیو و چنه تشکستیه دی بیجی خودی بخیره بگرینه خونات چیه جنکه جار که دنکا جی سوال کر گو عبدال بیجه خونات چیه گو رب عزتم خلات کریه گو خلات رب تچیه گو رب عزتش مرا گوتی رابش خورا ببینه دنیا رونیه جنکه گو عبدال هابه بمن هابه بمسعب دست شیخ و ملابه او چاوه کو ای سال 7 ساله ملتدی تیه عقل من نابره دی شف دا ساقبه ای عبدال گو حرمت کانی بملکانی شخط کری احمقی بی اتقاتی تشتکی جو دنیای تو نزانی گاوا کو کافره دادو جرجیز پیغمبر کتا خلیشتکا داری اوان کافره گیش نه دار خیزار کر اوی نه هوار و نه فیزار کر تدی رب من چوا بساغ و بسلامتی جی خلاص کر یونس پیغمبر 7 ساله دزی که حوت تاگریه رب من بسلامتی جی خلاص کر رب العالمین گاوه که فرمان بکه مریه کد دور آدم پیغمبر دا مریبن اوی تمامه که سری خوش قبر و قبرستان راکن اما از چی بکم جنا مینا تجمیر که جامعه را نابه چی بکم 6-7 زارو که مشتهنه دستی مجوان زارو که من نابه جنکه گو عبدال بشوه بروژه دبیجی مینا دفه مینا سازه حسرتیا منو چولوغ و چوجغ من اوه روش کی برحتی امسری خودین سر بالگیه به هفرا رازین ای عبدال گو حرمت برینا لهوالا مینا تیلا کتبا بیجی کندالا کس نزانه بکلو حال بریندارا عبدال کلو نکر جنکی چلی بی نخستیه عبدال مجبور بو خلخوی دانیه تباتیب عبدال نکت عبدال رابوب دیوارا و ململی گاوا کدری وکیر بالا خدای سیگل آسیمان آده چلولی گو قیزا بی بابا مشترا نگو رب عزت خلات کری دبیل عبدال ده شرقا سری سبیه عبدال قلنگی خود الخسته داری مالیه گو حیوان قیر کب کبریه بگیجی هوالو هوگری خل چولیه اگر هوالو هوگری آجتا سوال کر بی صدق عبدال زینی که عاشق نور خودیه رحمه خودی دی باب حاضره لجماعته